نه تمام کرنا پروژن خدمتگزاری لدبر آمیدی کاریگری کریه سر جیان هاولاتیان هم جلای پیدابونا دلیوینکاری هم نگهاندنا خدمتگزاریان هاولاتین و دبره دبینن کو گرنگ او حکومت هرما کردستان بیر لوی چند دابکتا و اف پروژن ماینه بنیورو بهن تمام کرن جبرکو بشک جوان مترسیا و چند هیا به تمامی جناو بچن لورا داخوازا هاولاتیان او پروژن و دبره بهن تمام کرن خود داخوز معاش حکمت افنده مشروعیت اووکین حکمت مستشفى شرعه مدرسه ام حس كان يعني بجد تمام كان يتلو نيفرو هاي بين اف صلاة كودي اف صلاة كودي يعني اف عيدا مشروع مخابن وسموينا وصا يت بيج بون يعني ام دخوز حكمت بكن زيتين وقت او مشروع ما زيتين وقت كان حكمت هاري مقالك بروجات دونا منطقة آمدية عندي شقنا دائرة حكومينا جي هنديك وخدمنا تشكرن خلقي استفادك لديد با بل حکمت دست لیوکشون نه نچکرن حکمت جا زارمنده و حالات جا زارمنده لایەنên پەیوەندیدار jî kes amade nebû daxuyanekê bidet ka aya dê proje hêne timamkirin yan ne. Aborînasek jî diyar diket ku netimamkirina van projan karîgeriyên xwe yê nerênî hene. Îrûbûna van cûra proje çandîn rengdanaveyên tên ew jî hem bu hawalatî ku hawalatî yakî em bînin pitir pêdivî projeye. Her projekê bihête danan çandîn plan têne daretin. Vî rexî ve ku bêjin bu hawalatî pêdiviye. Şirexê dî ve bêjin hikûmeta herêmê projekê dê danît eger bihêtin ev proje tamam nebîtin dibîte egerê xemsariya ve berhemhênerê digel da her dîsan bîte eger ku ev proje ev avahiye ev meşruiyetê de bikarînan îstîlak bîtin yani ku dê kematî pitir kevine. Timamkirina projên nîverû dê bîte palderek ku zêdetir delîvênkarî bu hewlatiyan peyda bibin û çendeha xizmetguzariyên dî bihên pêşkêşkirin. Dildar Arif, Kursat News, Amêdiyê.